Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Umutwe wa M23 wavuze ko ibiganiro leta ya Kongo bizakomerezwa mu byumweru biri imbere nubwo habayeho kurenga kuyagarikwa ry'imirwano. Benjamin Bari umunyamabanga wa M23 akaba n'umuyobozi w'umwe mu biganiro bya Doha yatangarije ibingi mu kiganiro n'amakuru y'Igoma umurwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru. Mu minsi mike impande zombi zikiza umukono ku mbanziza mushinga iganisha ku masezerano y'amahoro. Yavuze ko ibiganiro bizibanda ku bibazo by'ingenzi birimo kugeza ubutabazi kuba bukeneye garanti z'ubucamanza ndetse n'uburyo bwo kurekura imfungwa. Yaburiye ko imirwano bakomeje guhiramo n'itwe twaje intwari ishyigikiwe na leta ya Kongo ishobora guhungabanya ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro. Umuvugizi wa guverinoma ya Kongo Patrick Muyaya waherutse gutangariza abanyamakuru ntangiriro z'iki cyumweru ko Kinshasa itazatanga agace na kamwe k'ubutaka mu mishyikirano iri kubera i Doha. Yashimangiye ko ubusugire bw'igihugu butagibwaho impaka mu gihe guverinoma ikomeje kwiyemeza kugarura amahoro mu burasirazuba. Kongo Kinshasa iherutse gutangaza ko 20% by'ingengo y'imari ya leta ya Kongo y'umwaka mushya w'imari yagenewe igisirikare mu muhate wo kwisubiza buri gace k'ubutaka bw'igihugu kaguye mu maboko y'umwanzi nk'uko byatangajwe na minisitiri w'intebe w'iki gihugu imbere y'abadepite. Minisitiri w'intebe Judith Suminwa ati guverinoma irangajwe imbere n'umugabo w'ikirenga w'ingabo z'igihugu cyacu irashaka bidasubirwaho kwisubiza buri gace k'igihugu kagiye mu maboko y'umwanzi. Aho yavugaga M23 mu cyumweru gishize leta ya Kongo na M23 bashyize umukono ku mahame shingiro y'amasezerano y'amahoro yo kurwanya intambara mu burasirazuba bw'iki gihugu i Doha bigizwemo na Katari. Guverinoma ya Kongo n'ihuriro ry'imitwe y'irwanya M23 bashyize kandi umukono ku itangazo ry'amahame guhagarika imirwano muri Nyakanga y'umwaka i Doha, ariko imirwano irakomeje gatenga bose leta n'inyeshyamba za M23 impande zombi zishinjanye kurenga kuyagarikwa ry'imirwano. Muri iki kiganiro cyabaye kuwa kane kandi umutwe wa M23 watangaje ko mu byo uri kuganira na leta ya Kongo Kinshasa ndetse baniyemeje harimo ku mitwe yose ikorera muri sezo bw'iki gihugu irimo n'iya Wazalendo irwana ku ruhande rwa leta yasenywe ikanamburirwa intwaro. Umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka nawe yemeje ko Wazalendo zigomba kwamburirwa intwaro, asaba abagize iyi mitwe gutangira kuzirambika. M23 yatangaje ko hari gahunda yo kwambura intwaro iriya mitwe mu gihe ikomeje gufatanya n'ingabo za leta ya Kinshasa mu ntambara zirwana muri M23. Uyu mutwe ku ruhande rwawo ugaragaza kwambura Wazalendo intwaro nk'intambwe iganisha kurwanya Burundi imitwe yitwaje intwaro no kugarura amahoro arambye mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa. Hagati aho leta z'ubumwe za Amerika zatangaje ko kuwa gatatu no kuwa kane Washington DC yaterana inama ya kane y'itsinda rihuriweho ryo kuyobora ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano hagati ya Kongo n'u Rwanda ikaganira ku cyiciro cya kabiri cyo gushyira mu bikorwa mu masezerano yasinywe muri Kamena y'umwaka. Izi nama zihuza itsinda ryiswe Joint Security Coordination Mechanism ririmo ahagarariye Kongo, u Rwanda, Amerika, Togo n'ubumwe bwa Afurika zigamije gushyira mu bikorwa umugambi wo kurandira umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bwa Kigali hamwe n'u Rwanda kureka ingamba rwafashe n'ubwirinzi nk'uko biri mu byumvikano mu masezerano basinye. Washington ivuga ko icyiciro cya mbere cy'izi nama za GSM cyari kirimo ibikorwa byo gusangira amakuru y'ubutasi n'amakuru ku bikorwa bikomeje bya leta ya Kongo byo kugangurira abagize FDLR gushyira intwaro hasi bagasubizwa iwabo. Itangazo ririho ryatangajwe n'abanyamahanga bwa Amerika rivuga ko iyi nama ya kane y'uru rwego yateranye mu minsi ibiri ishize yatangiye kuganira ku cyiciro cya kabiri cy'uyu mugambi kirimo gushyira mu bikorwa kurandura FDLR n'u Rwanda rukavanaho ingamba zarwo z'ubwirinzi mu duce tugenzurwa na leta twa teritwari ya Karere muri ntara Kivu y'Amajyaruguru. Muri ibi byumweru hagiye humvikana ibikorwa byakorwaga n'ingabo za leta byo gukangurira urwanya FDLR gushyira intwaro hasi no kwiyikiriza mu MONUSCO bagasubira mu gihugu cyabo. Muri iyi minsi abarwanyi ba FDLR barirwa muri za mirongo y'imiryango yabo biyikirije ingabo za MONUSCO zibasubiza mu Rwanda. Gusa umuvugizi w'umutwe wa FDLR waganira na radio y'Abafaransa avuga ko badateganya gushyira intwaro hasi no gutaha, ko bashaka kuganira na leta ya Kigali. Amasezerano Washington ateganya ikoreshwa ry'imbaraga mu kurandura FDLR, gusa ntihazwi neza uko bizakorwa n'igihe bizabera. Imihate ya mbere yo gukoresha imbaraga mu kurandura uyu mutwe yawuciye intege ariko ntiyawushenye burundu. Abasesenguzi bavuga ko kunanirwa kuwusenya biterwa no kuba benshi mu barwanyi b'uyu mutwe bashobora kwiyoberanya nk'abasivile igihe batangiye kubahiga hakoreshejwe imbaraga, ibyo byarangira bakongera kwisuganya. Leta y'u Rwanda ishinja Kinshasa gufasha FDLR, ibyo Kinshasa yakana gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwafashe. Ibi leta ya Kinshasa bisobanura nk'u Rwanda kuvana ingabo zarwo ku butaka bwa Kongo, aho ivuga ko zaje gufasha umutwe wa M23. Loni, Kinshasa na bimwe mu bihugu by'uburengerazuba bavuga ko badashidikanya ko u Rwanda rwohereje ingabo ibihumbi gufasha umutwe wa M23. Ibi leta y'u Rwanda irabihakana. Washington ivuga ko inama ya GSM yishimira intambwe iherutse guterwa muri Katari hagati ya leta ya Kongo n'umutwe wa M23 kandi ko bagize uru rwego bemera inyungu zirimo gukomeza isano ya hafi iri hagati y'inzira za Doha na Washington mu gushaka amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Hagati ariko n'ubwo umuhate w'amahoro ukomeje Doha na Washington mu Rwanda cyerekeye ibice bya teritwari za Masisi, Karere na Amerika mu burasirazuba bwa Kongo uracyakomeje kandi ingaruka zawo zikomereye abaturage ba sivile. Ishami rya ONU rishinzwe ubutabazi OCHA rivuga ko impunzi zirenga 10,000 ziva mu teritwari ya Masisi na Karere zabunze imirwano mu byumweru bishize zihungira muri groupement ya Rwanda muri teritwari ya Karere mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Imirwano ikomeye icyameneje umutwe wa M23 n'abarwanyi ba Wazalendo bafatanyije n'ingabo za leta muri iyi minsi yumvikanye cyane muri teritwari ya Masisi mu gace ka Boso Banyungu ndetse na Katoyi, uduce duhana n'imwe teritwari ya Karere. Buri ruhande rushinjwe niko rwo rutangiza ibitero no gutoreza amasezerano yo guhagarika imirwano humvikanye Doha mu gihe bakirimo kuganira ku masezerano y'amahoro arambye.
bararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kenya. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika banditswe abadepite bone gucenga amategeko ya Kenya bacitsemo ibice mu ijambo ry'uko igihugu gihagaze bagijwe na Perezida William Ruto. Ikinyamakuru Daily Nation cyavuze ko bamwe bashyigikiye Perezida Ruto bavuze ko yagaragaje ubushongore n'ubukaka imbere y'abadepite kuko ku ngoma y'igihugu cyateye imbere. Abarwanya umutegetsi bavuze ko ibintu yazanye mu nteko ishinga amategeko ari ibinyoma bisa bitagira irengekero cyangwa se umutwe n'ikibuno. Mu ijambo rya Perezida Ruto kuwa kane yavuze ashize amanga ko imyaka 3 amaze ategetse Kenya igihugu cyazamutse mu bukungu ariko hamya ko kitari ku rwego cyakabaye kiriho nka Kenya abantu bazi. Perezida Ruto agendeye ku mibare yavuze ko ajya ku butegetsi igihugu cyari cya 8 muri Afurika mu bihagaze neza mu bukungu ariko mu myaka 3 amaze ku butegetsi akije ku mwanya wa gatandatu. Uyu mutegetsi utavuga rumwe mu nteko ishinga amategeko avuga ko abanyakenya bakwiye kwitandukanya n'icyo yita imitekerereze iciriritse bakaba abantu b'intego nini kuko byose bishoboka. Iri jambo ryamaze isaha n'iminota 13 nk'uko ikinyamakuru cyabyanditse. Mu ryashyamirije abagize inteko ishinga amategeko bamwe bavuze ko Perezida William Ruto ari mu ngamba neza abandi bavuga ko Kasongo nk'uko bamuhimba ibyo avuga ari ibinyuma yasize irangi bikaza bisa neza. Ubwo Perezida Ruto avugaga iri jambo abadepite bamushyigikiye bateraga hejuru bavuga ko kuyindi manda kuko ari umuntu w'akataraboneka. Depite Ibrahim Musene wo muri Wajiri North ukomoka mu ishyaka United Democratic Party yavuze ko abadepite batangaga amashyi basaba Ruto ko ahabwa manda ya kabiri ari abana banyurwa amanuma. Uyu mudepite avuga ko Perezida Ruto avuga ko azazana imihanda myinshi bagakoma amashyi nyamara ngo nta mazi abanyakenya bagira mu burasirazuba. Agasanga ijambo rye mu nteko uko igihugu gihagaze ari uko urugo rwenda ruhagaze atari abanyakenya nk'abaturage. Depite Charity Gatamba wo mu karere ka Njoro wasanga abanyakenya bakwiye guha icyizere Perezida Ruto uko imirongo migari leta yumvikana kandi isobanutse. Agasanga kutanyurwa n'ibyo yageze mu myaka 3 ngo byaba ari ugukabya cyane. Abadepite batavuga n'umutegetsi bwa Perezida William Ruto bagaragaje ko byabaye mu nteko ishinga amategeko ari ukubatesha igihe kuko nta kintu Perezida Ruto yagombaga kuvuga kuko ntacyo yakoze. Uyu mutegetsi anengwa kuba ataravuze ku myigaragambyo y'abajenizi bamwamaganaga bagasanga atari umuntu witaye ku bibazo bireba Rwanda rwa giseseka. Mu bireba aka karere umukuru w'igihugu cya Kenya yavuze ni umuhanda wa gari ya moshi uzahuza Maraba n'igihugu cya Uganda kigafatiraho n'ibihugu biri mu Rwanda bigakomeza gutyo bikagira Kongo Kinshasa na Sudani y'Epfo ushobora kuzaba wuzuye umwaka utaha. Minisitiri w'Abanyamahanga wa Kenya Musalia Mudavadi yavuze ko igihugu cye nta kibazo gifitanye na Uganda nubwo Perezida Museveni n'umuhungu we Jean Mpozikeni Rugaba baherutse kwica umurya ko bazafata inyanja y'Abahinde ku ngufu. Agaragaza ko iri jambo abantu badakwiye kuri uburemere ridafite. Abadepite banze kwitabira ijambo rya Perezida William Ruto mu nteko ishinga amategeko ko bavuze ko batari kumara isaha irenga bicaye bumva ikinyoma gusa ku muntu bavuga ko atiyagira ukuri na rimwe muri we. Ni nyabije muri Tanzania abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika banditswe abadepite mu nteko ishinga amategeko y'umuryango umwe bw'Uburayi bamaganye gahunda yo guha inkunga miliyoni 53 z'amayero igihugu cya Tanzania umwaka utaha kuko bavuze ko kiri gusubira inyuma bikabije muri politiki yacyo. Ikinyamakuru The Chanzo cyavuze ko ingingo ari igisasu gikomeye giteze ubutegetsi bwa Perezida William Ruto utangiye manda ya kabiri nyuma y'imyigaragambyo yabaye mu matora yamwimitse mu mpera z'ukwezi kwa 10. Icyo kinyamakuru gisubiramo abadepite bavuga ko batizeye neza imitegekere ya Ruto muri iyi manda. Ibi bikaba bisobanuye ko umutegetsi mu burasirazuba bw'u Rwanda ashobora kuzagurwa no gukorana n'imiryango mpuzamahanga muri iyi manda. Perezida Ruto kuwa kane yavuze ko imyigaragambyo yabaye mu gihugu cye yatewe n'urubyiruko rwishyuye ngo rwigaragambye. Perezida yavuze ibi ngibi ku munsi wa kane ubwo yashyiragaho komisiyo yo gukora iperereza ku byabaye mu myigaragambyo ku munsi w'amatora ya tariki 29 z'ukwezi gushize kwa 10. Loni ivuga ko abantu 100 bishwe n'inzego z'umutekano. Leta nta kiravuga ku mibare y'abishwe. Perezida yahaye komisiyo y'amezi 3 ngo isubize ku bibazo byibazwa ku byabaye nubwo abamurwanya bayamaganye. Umwe mu badepite muri komisiyo y'Uburayi yanze kuguha amafaranga Tanzania yavuze ko Uburayi bwabushyigikiye ubutegetsi bw'igitugu kandi bwimitse no gushyigikira uburiganya mu matora nk'uko byagenze muri iki gihugu uyu mwaka. Amatora ya Tanzania yabayemo imyigaragambyo ndetse abantu rero mu magana barapfuye nubwo leta itabyemera ariko nayo ntigaragaza bo yemera ko bapfuye. Perezida Ruto aherutse kwemera ko isura ya Tanzania yahindanijwe n'imvururu zibasiye icyo gihugu mu matora ya perezida yo mu kwezi kwa 10 yateje impaka zikomeye. Mu ijambo yavuze ubwo yakiraga intero z'abagize leta nshya Samia yaburiye ko urugomo rushobora gusubiza igihugu nyuma. Kuwa kabiri mu cyumweru gishize yateguje ko imana ya kabiri ishobora kubamo ingorane mu bukungu. Yavuze ko kubona ubufasha bw'amafaranga bwa za banki mpuzamahanga bishobora kuzagorana. Ati kuri manda ya mbere twajyaga tubona inguzanyo zivuye hanze kubera ituze ryacu n'iterambere twagezeho ariko icyasha twishyizeho ngubu gishobora kutubera imbogamizi. Samia yabwiye abaminisitiri be ati kuko impamvu rero tugomba kwibana ku gukusanya umutungo w'imbere mu gihugu no gukoresha neza umutungo imana yatwihereye. Agaseke k'amakuru mu karere ngafunikire muri Uganda abanyamakuru bakoze jima muri no barandika banditswe mu gihe Kampala batakambiye baterankunga mu burezi vuga ko nubwo bamwe bari kubaka ibyuma by'amashuri bikagabanya ubucucike hari ikibazo cy'ingutu cy'abarimu barara mu mashuri kubera kura mikoro yo gukodesha. Ikinyamakuru Daily Monitor cyavuze ko mu ishuri ribanza ryambuye hari abarimu 8 batagira amacumbi kandi bava kure bahisemo kwibera mu ishuri. Umwe mu bagore ba mu ishuri yabwiye ikinyamakuru ko yahisemo kujya arara mu ishuri kuko agashara gatayembwa katatuma akodesha ngo rere n'abana be. Umwe mu barimu kazohembwa amashiringi 180 ku kwezi avuga ko ari abana amashuri miliyoni irenga ku gihembwe akaba yahisemo kujya arara mu ishuri na bagenzi be 4. Umujyi wa Kampala wavuze ko
hashakishijwe ubushobozi bushoboka ngo hubakwe icumbi rya mwarimu, ariko ngo byaranze. Perezida Museveni umaze imyaka 40 ku butegetsi akunze kwizeza abarimu ko azabubakira amacumbi, ariko n'ibikorwa. Buri gihe umyigaragambyo y'abarimu basaba ko imibereho yabo yahinduka akunze kubizeza amacumbi, ariko barategereje bamera nk'abategereje ko inyana imera amenyo ya ruguru. Uretse ko abarimu bataka agashara gato, hari n'ubusumbane mu barimu ba Uganda, aho leta yashyize imbere bigisha amasiyansi kurusha abasanzwe bigisha ubumenyi rusange, kuko nk'uwigisha siyansi ahembwa umushahara ukubye 4, mugenzi we banganya diplome wigisha ubumenyi rusange.